ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯤꯕꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯌꯥꯔ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯔꯨꯝꯒꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯝꯃꯝꯃꯁꯨ ꯂꯣꯀꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯐꯤꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯩ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯐꯤꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ 9 ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯔꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯆꯞꯄꯒ ꯌꯨꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯕꯣꯟꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯀꯤꯄꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯈꯔ ꯙꯞꯅꯤꯗ ꯕꯣꯟꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯗꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯅ ꯀꯣꯆꯅ ꯅꯪ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯝ ꯆꯦꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯗꯤ ꯈꯥꯖꯜ ꯂꯩꯕꯀꯣꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯖꯜ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯗꯥꯛꯂꯣꯛ ꯆꯪꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯁꯥ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯅꯨꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ What's up, people? Johnny here again. Ngasi football post ama ngasi sangabagi laksabane. Ado ngasi se koi Manipur ki kangu so mogi koi Manipur ki actors pe amsu football sana gado. Yamne post agada wa ngasi ki blog se oigani ko. Aduna aina jigla jeri se dribble hai ko. Dribble se koi ki AWUNCHING koi ki segmai chatbagi line da AWUNCHING na koi garden nam lei bado. Garden ni si leje garden ni ko asi moi maning je garden ni ching da lei garden du ni. Aduga AWUNCHING hek to mukong du da adum dribble na ngasi sangabane. Ground की quality से हम फंसे एक ground है पिछंगा गेंगा लगे को मैं मोगी मया इधर तुमको भी के तो वे वो को अदो फंसे याम अदो मैच से कमाई तो गया तो ये जरा क्या अदो का मफम सी क्या है Google Map location का जो इलोइन तक से रखे वो को ngasi de sangga do ni aduna swai की जगह दा area दा लेबो कांगो की दियाम फंसे यानी नुंगा यानी को साना वो को अदना Luckview, I am seeing from the dribble, I am from the Koyam Pazari. I'm the best quality, one of the best qualities over one of the best football turfs we do in the city. Manipur Manunga, Hitarek, Pazare, Yang or Siko, I am a ground, the Jangelaka, Dugakoi, Hectormia, Sukra, Unazara Kiko. Sila ko dribble football turf hai se AWUNCHING get AWUNCHING changmam duna next ki da changdoi ne ko sigi se ko aduga sila changro si sengai line dune sigi se ko changro si sila ko am practice story the grounds napi je kitang tu thara kine bo ko ado hoji ki di kitang ling laure te ho sana bo ho drim ado sigi se tu thara kanda chalu ta ba na tara ni rungan nuai ni sana lai thala ga sana din hoji se pung se mari makhai ta dore ko aduga moi horani aduga kenogina gallery mathak te sumana sidi yeng doin ko aduga manung dadi keno leite ko khoi gi player yengbam aduga player change to leite asigi building se asida washroom leire aduga player changing room ke loina buk leire sida ko ado sigi wall jidi na e net ke thangna leire concrete wall ko loina buk side mari ma loina walls yam nak na leire gap am mok leite ai tare ko si
pura wall ne si concrete ki ado kitang ingai na rakуда kitang gadi keno lego danger oi ado side to cushion gumba hapadi yani cushion loina hapadi yani aduga somakan side che mi yengmam je somaina sum mayam sum feedback bija bai wani ko somakan wall je pulap lawthoga ko pulap hangal lagadi mapalom dagi dum phamaga yenga sum yani sigi si loina ba four side loina ba cover to sangre only gate ka tuni palis yengmam budi matak tagi budi leba ko yeng si ground gi di am bazar bam se mayai daga soina tong khat daga tor ko ngong yam ta ground gi yeng se manipur ki player si kana kana no ko Good GOKUL. Aku ingat sih Miami, yang forum di sana kan boy. Aku ini sulit pura ada. Sana tu je mini pan kat sana kadang ni na. Ngasih kerap hamba kerap buat pang. Atum rotator cat faida le. Aduh. Tim manager, tim official singna semak pa pialista aku amta nungai coba kita buat ambil lain ada na hita mun khana rakan da adum loin play di phang doi ni adum ngasi ki kano se aku captain ji manipur ki vice president jo bini ba yamung sillawa matam ga topi dana ngasi koi marakta shoot yobi ne yamung na captainship se lobby ba adura sigi vice captain na koi manipur ki founder member hai tare akhoi GOKUL na vice captain na khobubi ne akhoi vice GOKUL na yamung na captain bel si sin na sim ya lagi jang captain bel phag hai captain bel te GOKUL na lagi ta abi bani match semadi yamung na lit taw mai kai ni sakka doi yamung ni an bhagat ni pambom chalak tre all the best ngasi si yam nungai ba maruina sanaroi singi adungba ground sangabagi toramni sigi AWUNCHIng hai jaga sida maruina ye brother sing sung hoi team singna kan honaraga organize toraga semjabane du ngasi dribble hai ba ground jiga adagi ngasi restaurant amasiga ani je punna sanga ga dabni ngasi si adam masigumba facility ma songi site le reposi am phagada ni khali kari ngodi hojikan sidi football gi dumba web am leiba du lekai da football gi ground le silakta ba kolakpa mayam sin mar mor kanda angang sing je sana ningasu aduga kai gam tong ningasu su mafam le rekta gi dumba wa ba lai kanda sigumba mayam gi amna hojikki matam ga chana ba artificial top ama sida sawran leibasi yam kana nin khali masina sanaroi sing angang sing masamu paningba sanaba pamjaba angang sing dongtadi dumba facility mayama pibane khali aduna masi sanarabnina sigumba ground ama leirabnina ground ama leirabnina masigi khudong chabase maiki somdagi lakpana toka manipur gi leiba jaga da imphal area da leiba jaga da leiba mi sing mayam je laaga soidumaki masi khudong chabase phangani habage du mathajabu lei adu sana khona bolo rekanda tongan makal makha kya gi acha thaksu masigi restaurant da phangani adu ngahak suti gumba leiba numi namna bolu ngak sanaba akchang sajin ju toba lori matung da ngahak cha thakna potha bagi du bagi du facility piba jaga ama oidori ne si yam phajaba du mara pakal place ama ne si asigumba ground ama sanga base dumki matik ai magi de gi fai ena in lojek thank you aduga sina dribble gi mai washroom ke ko le ko washroom ya nana le change room ko to washroom ko degi se ko Indian toilet ke lo nok le ko degi sunde le so da wash basin anim sule do matak tana keno we kita ba degi change room oi do ko changing room se yeng si ko
Sina change room ne do moi locker ke lo na pa le ko locker facility loi le ko se so ga yori se se moi po che le tho me aduna so ke lo yaw ni na ko chu ki ke tha me so ke yaw ni na change room ani ne le ji ko aduna no secure oi da tar match yeng ro se ko match ho gi dore Yang pasan sana goal Sunday ball je ching mai rong kang kuna kitang hen na pai ri mani wood je kitang sagatri mai masa gokul na heading am tok chun ne do yade goal ice changre heading phasa am changre number 11 je koi brother GOKUL phasa ina GOKUL ki ball corner phasa on tar ka si jangan yan good attempt mi jin ni pa ni ban chan ni ji kitang jin ma dong to ground taruk kuma cha no ai dong phasa ina चन में अब 34 से चन में वानी रखना नान थोल है गोल नहीं छू रहा Hit phasa om tàu
Nice. Three zero. Nice. Bonny की tackle. Jose. Nice. Jose ini. Nice. Jangan. Mana wood kiamat jangan. क्या बात है हम चलो Roma. Classic na to over mali. Oh, sandwich. Chat mali ko. Panipuri. Light kita, light why ho kita unek kita. Alu tikki chaat. Light tikram mam me ko, तो उसमें स्वाद हम थोंगदा थकता है तो रियाम ना. स्वाद किसना noodles और मालिक को बड़ा. Oh. Ngai ye. Cutlet lo sina. Alu tikka. Okay.